ram tu khlan ni riat san hele somni parukan lo thleng tareng mai tunru ma hian khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona o hei tun lai chu khovel hun sang sanga rambial buaina te a chhuwa kania indona Russia Ukraine an lakal pui boka chuti line US lam hianin Iran laka treasure sang tak mayan lakal pui mek boka US sipai te Irana che thei reng an lani omana khan zirtop ni khan in biak nan kalpuya anin biak na kha news tam tak chuan a hlotling an ti ema ro chu hlotlin na tak tak kha ani na taka chuan om lova in biak le tumin chutiang chuan an in biak na an ti top ania kha oman in biak nu lok in biak na nei ani tu lok khanin Donald Trump chuan in Iran nena sum do na kalpui tu te laka sangson kalpui tum thu te po kha puang ani kha hetela hian Russian officer senior officer chu Moscow a tha tuma be ani leta he Russia lam ruai tu then khat te hian tha tuma be nan tok do mol maya an general engomazat tun Ukraine Russia in dona hian mimal taka be na tokin tha te an lo ni to ni kha tunruma po hian Russia sipai senior pakha chu Moscow a be ania silai manga ka ania damdo ina da luani Russian Investigative Committee ICR thupuang tu Svetlana Petrenko chuanin Russia Sipa Intelligence Deputy Chief Lieutenant General Vladimir Alexei chu silai manga be ani Russia Investigative Committee ICR thupuang tu chuan hemi chungchang a hian thupuana naya Alexei hi Ministry of Defense General Staff Main Directorate Deputy Chief ania anha thona hmuna hlotling hle a ming tha hle boka tuna hian tha tuma beina atok vele ta ani petron ko chuan he thil thlen chungchang thil thleng chungchang a hian tual tha tum na nge om ni na soya dan lawa silai ralruk chungchang criminal investigation hona ni boka tual tha tuma tenga mala tu te zuin theitop chu zui ngal ani Moscow Volokolams highway building pakhata silai me pu ania misual hi atlan cheman nia soi ani Russian intelligence ho tu pa hi damdo ina phur ngalania petron ko chon hemi chungchang a hian investigation kalpui me kani thu asoya investigator tele forensic expert te chon thil thlen na mun a hian ma han la meka security camera footage te hanen fia bokani common san daily na tarlan danin dan keng ko tu te soi tar langa Alexia be tu hian aral khata train a flat a trengin aron be nia soi ania general hian a flat a train aron kapa general hi akuta te ke ate liama nei nia soi ani hamaro chu kap tu hi atlan cheman Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Kiev apu ti hret takin Kiev ming soilang chilavin heme chungchang a hian thu chua siama he tha tumna hi tuema thil ti ani nge irin ani ti in Sergei Lavrov chuan aron soya Ukraine in dona chungchang aremna zonga in biak na kalpui ani meklain chu in biak na ti thuan up tumna chu ani ti in Russia Foreign Minister chuan soi silai me po ani chungchang a hian in Ukraine lama tangin engma soi alani lova Kremlin chuan in Soviet Union a alom la Ukraine rama piang Alexei chu adam chua ngei an be sei ti soin he silai me po chungchang he Vladimir Putin po hriat tir ani to ni in Russian Intelligence Service ta chuan an soibok an la chui chiang mek bokani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia Ukraine in do kai noya hian sipai ho tulokte Russian sipai specialist ten be an tok na sa ti soin chuwangin ven himna uluk taka kalpui ani ate an himna hi Kremlin ti turani lova special service te malak na turani ati bok Alexei hi Wagner group ruai tu boral to Yevgeny Prigozhin nen po khan in beturin Putin khan lo tir to kumsang ni somni pathum khan Moscow la ka helna Prigozhin ho khan an nei ani kha an huwa thone che suala khan boral ha athi chungchanga po khanin soineu neu a oma rin thu tam tak ha piang chuaka Putin hian Prigozhin kha atha tir nge niang ti chu media tam tak rin dan ani bokani Ukraine in do Russia Ukraine in do tran tira tang khan Moscow atangin sipai ho tulokte tha tuma be na tam tak to kanom to a then phei chu tha an nia kar bom pu ka te chuteng chuanin mimal taka zui hian tok thin ani
chu tiang thil thlenga in hnam hnoi nia Russia le min an soi thin chu Ukraine Intelligence Service te malak na hi tam jok ni nan soya kumsang ni somni pania in do tan ani atang khan Ukraine sipa intelligence ta chuan Russian officer senior ringa mazat an lo that to ni in Moscow lam thu chu chuan a soya an jinga then khat chu Ukraine mailma Ukraine na tha tura an telis jinga pontel ni in soi ani tun haya ringat po officer boral General Staff Army Training Directorate how to Lieutenant General Fanil Sarvarov te po December na somni pani khan kar bom pu ka lo thi to ani kha Lamasa khan Russia ko chuan Uzbek me pakhat chu kumsani somni palia Russia sipai radiological chemical le biological defense force how to tha ani wang khan damchung lungin tang turin Uzbek mi pakhat chu achung thu relani General Igor Kirillov kha Moscow apartment block atanga achua lain bubi trap scooter puak wang khan alo thi to boka kha Kiev ruam manani tin Moscow chuan an soi Russia le Ukraine in dona update thar han ngai thlak chhun zom lokela in biak na Russia Ukraine in kara hena veringa tin in do cholsan chuang lavin mitang han nei te anin thleng ton boka tuna hian tang zathum som vel anin thleng le ta Russia chuan sipai zasomnga pasari chu an ni thu soya Russia Ministry of Defense chuan Russia mi pathum te kurs biala cheng an nia in lama hroen ni tin a soi Russia sipai zasomnga pasari te hi Belarus ram chhunga chu an nia heta hian ril rulam damdo in ate tutianga enkol engamo zat anom boka an taksidin hun check ani ba ka an ril rulam thlengin ngong an na yem ti te zirchian qal ani boka servicemen chua zong te chu Russia Federation a roi vekan ni tin Moscow lam thu chua chuan soin Russia Defense Ministry a medical institution a enkol ni in rehabilitation nei puyan niang ti in an soi bokani Ministry chuan thu chuan siama hian humanitarian mediation effort United States le Arab Emirates sinan kalpui zara tuna hian Moscow sipai le Ukraine sipai indona anin man sakte anin chuaton mekani o heti la hian tun lai chu Pakistan hian bayan tok na saviau mai mani khan kan puang to Pakistan rambial lian ber Balochistan province chuanin zalen nan suala Balochistan province a zalen na sual tu silai kengpol BLA hantia Baloch Liberation Army te hannia chung hotel Pakistan lam hi anin beina saviawani tun kar thum borvel kalta chung hian mi zani tel te me mai thi anom to nge ani chutianga thila thlen lai chuan Pakistan mos pakhata thi chilbom apuaka heta hian mi somthum pakhat zetan thia mi za somruk pakwan liam ni in intelligence group SITE chuan an tar langa he thila thlen huwa hianin ISIS chuanin an ti ani thu an ron puang zui ngal Jihadist Paul enkol tu a an ho tu pakhat chuanin hemi chungchang hi soin temple chunga hianin thichil manga malakna kalpui ani ti in jihadist chuanan soya Islamabad a Shiite Mosa Islamic State Group 10 thichil bom mangin mitam takan ti hlumani he thila thlen hu hian Pakistan chuanin Balochistan Liberation Army te chetna ni an ngaya amai ro chu ISIS ho hian an ti ani thuan an puang chhun zom ta ani kumsang ni pariata Marriott Hotel bompuaka khan Pakistan khopui beinara phlak berjinga mi thlenga kata khan mitam takan lo thi to boka kha ISIS chet na bokani city official te chon khopui pon lama tarlai area Imam Barga Khasare Khadijatul Kubra Mosa bomhia puak ni nan soya mitam jok chon hliam hi za somruk chuang an ni pompo hun lai hi inrinizing in khom tongtra in khom lai thleng ani nge a Pakistan ram chung hun sang a mos te hi zirtop ne jing in khom a hi chuan an khat thei hle nia soi ani security thu nei tu te soi danin thichil hmanga beitu hi gate a lo dan ania heta hian gate a hian bom hi te puak ta ni an soi ISIS chuan an chet na ani tian puang chuak ngala jihadist Paul pakhat SITE Intelligence Group chet na nia soi ani kumsomnga pani mi Mohammed Kazim chu tongtrai in khom turin Pakistan mos pakhata hian omlai nia
bom puala hian building chhunga awm ni na soya building hi bom puak hian in a ron hnor na sa viau ni na soya building hi abang engemaw zat a che bawk ani mitam hutu te soidan chuanin thijil bom tipuak tur a ron kal hi gate duty te hian an lo danga gate pakhata lutumin an lo dan awangin gate pakhata lutumin a in sawn le a heta hian akora a bom chu tipuak ta ni a soi ani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan bompuak a in hnam hnoi le an zom puite chui chhuah a tiama nataka hmalak ani dawn thu a soi ani he poi khoina hmun ni kumsang hnele pariat bor chhawwa Pakistan khopuya poi khoina thlenna hmun chulai location chu ni a soi ani henglai bor vela hian thichil manga beina halo thleng nual to ni a soi ani kumsang hnele pariat po khanin kar pakhata thichil bom ti puani in mi somruk zetan lo thi to nge ani Pakistan hi Shani Muslim tam na ram ania amaro chu siai te hi Pakistan mi hringa za a som bor vel le za som panga inkar vel chawan ni tuna thichil bom tipuak tu te siai Muslim peng ISIS thlop ni a soi an ni ponrin ta gang khan Pakistan hian tuna hian dawtu engemaw zat an nei mek ania India lam cheu an hoi hlei thei to bek lova ponrin ta gang khanin Iran lam front a hianin Balochistan province a zalen na sualte nen tuna hian nasa takin buaina Pakistan chona nei mek ania chuti lain Afghanistan lama hian Taliban sarkar thar nen tuna hian buaina han nei boka Khyber Pakhtunkhwa province khochak lama Taliban Islamist firfiak tenen Pakistan hian buaina lian tak tuna po hian an la nei mek Islamabad ta poi khoina lian ber pakhat le anu nung ber nia soi chu November thla khan a thlenga kot pona thichil bom kha ti pu alo ni to khata khan mi thanem takan lo thi to bokani Balochistan a hian kar masalama tang khan in lak ran du tu pol ten malak na lian tak han kalpui le boka heta hian civil me somthum paruk le security personnel somni pahni an lo thi to boka tun haya Pakistan le BLA in beina hian mi zani chuang zet an thi to ani ole khati china khan kan han du tok le photanga khovel thil thleng thar thu thar ram bel boina ta international news politics le kai noite he channel a hian ti chhuat thin ani a in lo ngai chang zel don nia